Uyu munsi tugiye gusobanura amazina y'abana b'abahungu. Turahera ku izina Liam. Liam ni izina ry'abana b'abahungu rifite inkomoko muri Ireland, risobanurwa ngo uburinzi buhamye. Iri ni izina kandi ryongera gusobanura intwari ikomeye. Irindi zina ni Ethan. Ethan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu Giheburayo, rikaba risobanura umuntu ufite imbaraga n'ubutwari. Ethan kandi ni umuntu ukunda guteta, aba yumva ko abantu bose bamufitiye impuhwe, iyo bigeze ku babyeyi be aba yahindutse nk'uruhinja, kandi wenda ari umuntu mukuru. Irindi zina ni Nathan. Nathan ni izina ry'umuhungu, umwana w'umunyamahirwe. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu Giheburayo. Ku izina Nathan bisobanura gutanga cyangwa se impano iturutse ku Mana. Irindi zina ni Logan. Logan ni izina ry'umuntu ukunda kugerageza ikintu mbere yo kucyemera. Iri zina rikomoka muri Ireland, mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umugabane w'Uburayi, aho risobanura umurage w'intwari. Riri mu mazina akunzwe cyane ahabwa abana b'abahungu. Logan akunze kurangwa no gukora ibintu mu buryo bwe kandi atuje, aba ari umunyabwenge kandi akunda kwita ku kintu ngo agisobanukirwe neza, gusa rimwe na rimwe arahubuka. Irindi zina ni Ryan. Ryan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba izina ry'umuntu utihanganira amafuti. Rikomoka mu rurimi rw'Igiperesi, rikaba risobanura umunyabwenge. Mu bindi bihugu nk'Ubwongereza baryita umwana bashaka kumusanisha n'umwami muto. Bimwe mu biranga Ryan ni umuntu w'umunyembaraga kandi witanga. Akunda kuba mu byicaro by'imbere, aho aba yifuza kuba intangarugero abandi bakamureberaho. Ni irihe zina wahitamo kwita umwana wawe? Ese ni irihe zina wumva twakoraho ubutaha? Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore share na like na comment, dukomeze tubane.